Chibai ule Parbawr le alu ka kan pol dona tel kan du mom dana zrin kan lei don nia tel luma alu ka thlaka mei hi asanga ka da a aronga in thlaka asen deuh that thleng ka chuanga ka suak chuaka alu hi alamin tha chia lawa Parbawr ka thlak le ngala mei hi asanga kala da renga uluk tewin kan vil don nia anna vel hi a ut mai dona ka suak chuaka adu lo ta na tel lo thei thawa arong po sen ve deuh that to a Jeera ka thlaka amin nuwa Purunsen ka thlaka Purunsen hi ka chuang min deuh photang mei hi alai hol aya hniam dewa ka da a Purunsen amin deuh nuwa Sawhthing le Purunvar den ka tela amin nuwa mei ka her hniama Aieng ka thlaka Dhaniya powder Kashmiri red chili powder ka tela soito thin angin athak vak lawa aronga timoi amui chua nuwa tui kem ka leya a ut lo nan mei ka her sang dewa a so bor bora Parbawr le alu ka thlaka amin deuh tho to a chuan re ngai to don lawa chi ka tela tomato akor ka vela pante te in ka zaya ka thlaka a her som te po atel thei tui nei in ka kang do na tui ka lei ma in tomato hi ka chuang min photang alu le Parbawr kari hi atui re ulutuk MDH curry powder fiante chan vevel ka tela atirim tui topa garam masala zok po a man theya masala hi chu kan ngai nat zong tui kan ti angina siam rem thei veka tui ka leya a tui kan du tam dana zrin kan lei don nia tui tam deuh hlekin ka siam dona ka china mei ka her hniama mei hniam te a minit nga vel ka chuanga arim tui topa a tui tam dan po ka du tok viawa mei ka ofa ka channel min thlir saka wangin ka lo me